بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. Mari kita ni فرجعنا فقه الشافعي رحمه الله تعالى. Di kita ni kitab as-salat. Masih kita ni kitab as-salat. Maka tanyuna in mawaqit as-salat. Mga waktu sin sembahyang. Demikian kata laysa bin mga syurut, mga kasyarat-syaratan mawajib na sembahyang hamanusi. Namun al-Islam wal bulugh wal aql wa huwa hadd at-taklif. Iwan demikian nakawa na laysa bin as-salawat al-masnunah, mga sambahayang sunnah. Sambil bihari tain sambahayang sunnah aun din kanila rawatib aun bukul rawatib. Demikian sambahayang sunnah aun sambahayang sunnah tusannu fiha al-jama'ah, sunnatin magjama'ah kita sambahayang aun day sabin bukul. Maka tanyo na yadto insyaallah subhanahu wa ta'ala biha ka'un tanyoin syurut as-salah qabla ad-dukhul fiha. Syurut as-salah qabla ad-dukhul fiha. Ari pagitan yung makari pa syurut as-salah qabla ad-dukhul fiha. Magtasmi' na kita niyo mangisyon nakahapal sin matan sin الصلوات المسنونة. هاتي كوا أم بشائر ما قلني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات المسنونة فصل. والصلوات المسنونة 50 على الإيدين والكسوفا والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض. السنن التابعة للفرائض 17 ركعة. ركعة الفجر وأربع قبل العصر قبل الظهر وركعة بعده وأربع قبل العصر وركعة بعد المغرب وصلاة بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وصلاة نوافل مؤكدة وصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. وصلاة التراويح. نعم يلا يا شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات المسنونات 50. والصلوات المسنونات 50. العيدان والكسوفان والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. ركعة الفجر أربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.
صلاة التراويح. نعم. Manigitan niyo pa syurut شروط الصلاة قبل الدخول فيها. نعم. شروط الصلاة قبل الدخول فيها. Kaun tanyo bihaon mga syurut sinsambahayan. Suwaitan niyo amuin maparagbus na muna harit pa kita sumud pasambahayan. Atisin qabla ad-dukhul, before in dukhul masdar sin kalima dakhala. Tinya before pagsud fi salat pasambahayan. Suwaitay ni muna maparagbus amun sabuton tani bangin syurut ini di ta siya maparagbus nakasambahayan kita hawala jimatun masabot tayni larakin sambahayan na ang kanda suwaitan niyo tuon dungdungan marayaw before kita niyo magsambahayan suway tamaagad nain mga syurut ikasah sin sambahayang ta before kita sumambahayang. Amayad tuin topic tan yung adlaw ini. Iwan amo yanin ma'na sin kabtangan sin muallif syurutus salah qabla ad-dukhuli fiha. Mga syurut, requirements sin sambahayang supaya siya tay maun before ka sumambahayang. So ay mo siya na maparagos. Read na. فصل نعم وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. نعم. إن شرائط إن معنى سن شرائط هنك معنى ريوان سن شروط. نعم. plural words ياسين شريطة. أم بين شروط جمع سياسين كلمة شرط. نعم. إن معنى نلا سيبودا مسجهة بمن معنى نيا وشرائط الصلاة أي إن mga requirements in sambahayan قبل الدخول فيها before pakaw sumud فيها palawm sin sambahayan 5 أشياء 5 kaginis syurut supaya tayo maunin sambahayan mag-need requirements namin 5 requirements yan supaya matay may sambahayan. Kinato balikan wa syara'itus salati qabla ad-dukhul fiha 5 أشياء. Muna taharatul a'dha min al-hadath wan najas. كده طهارة الأعضاء من الحدث والنجس انهكروة وستر العورة بلباس طاهر. ثالثا والوقوف على مكان طاهر. رابعا والعلم بدخول الوقت. خامسا واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين.
ويجوز ترك القبلة في حالتين. أولا في شدة الخوف، في شدة الخوف. ثانيا وفي النافلة في السفر على الراحلة، على الراحلة. نعم. أو يدخل متن سين شروط سين سنبهايا قبل الدخول فيها. أنم معنى سين بيستا لو سين شيخ رحمه الله تعالى بنقنا عن شروط طهارة الأعضاء سبي سدسي إن أعضاء إن هاتس أعضاء جمع سن كلمة عضو plural words سن عضو عين ضاد واو عضو. إن هاتس عضو part bang أعضاء أتنيا mga parts panagnaan subay jagahan sin magsasambahayang suwain kaaunan sin part sin baran niya kataan katibu usan sin baran niya dahing haumbon sin unya sambil pa duhul hula may sin sikiniya suwain kaaunan sin mga yan tahir suci ay sila sutsi kata dahing hauno dahing hadath iban sin najas dahing hadath iban dahing najas. Nah subay sutsi in pamaranan dahing hadath iban dahing najas. Di taymaun sin syara' in sambahayang sin manusia bang siya si mambahayang sin malummiin baran niya atawakan aw nahadath sin baran niya. Nah so wayadtu lanu an niya na kata unim ma'na sin al-hadath nakatan yun na in hadath na bakit siya nagduwa aw pagtaon hadath أصغر أو بغتاء حدث أكبر. نعم إن حدث أصغر أمنا إن سبي سجس يا أيلا يسمى ما أو ديموا لون تبيان هنين atau akan nakaihi siya inyan tukatan hadath asghar in manusia bang siya giwa ang hadath atau akan hadath siya asghar di siya makajari sumambahayang iban di tayo maunin sambahayang niya sa hingga lanuan niya maignain hadath niya na demikian in hadath akbar biasin junub bang siya sa upama junub di siya menjadi sumambahayang suway siya mamayu na muna na abay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وير تيمأ سنبهيا سبوء دك سنة أتوكن فرض بغير طهور أبابيل وير أمؤن pagsutsi apabila way pagsutsi wayroon sambahayang taymaun sa hingga siya amuin magsutsi namon. قال الله تعالى فرمن سن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من آية ينسها سورة المائدة آية لكأون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا نوسن الله سبحانه وتعالى يا كم من غبر إيمان
idha kumtum ila salah, apabila kamu tumindong sumambahyang, ang paingkaunan niyo hadath kamu, sibi-sibi, faghsilu wujuhakum. Ayaw na kamulong sinallahu ta'ala sumambahyang sehingga bukasan niyo na munain bayhun. Na, wasim pagniyat, wa aydiyakum, iman sin lima, harap maripabuk-buk, wamsahu biruusikum sapuhan yun unin, wa arjulakum ibansin ukasin yung sikin nyo ay di maana diya at kita mag ayl apabila kita sumambahayang banging kaaunan tahalom sin hadath at tawalom sin Allah Ta'ala wa in kuntum junuban apabila kamu isab junub di maana hadath dakula apabila kamu halom hadath dakula fattahharu pagsutsina kamu muna ampa kamu sumambahayang karena di taymaun insambahayang mangwayruun pagsutsi. Nah, mangwayruun pagsutsi. Jadi, uno naman in sutsi hunsin tausung sumambahayang. Muna-muna nasabot ko na suway niya jagahan in hadath. Suway niya tud, iyon na mo ng pasisumambahayang. Siwuda hadath siwi asghar atau wakan akbar. Demikian suway niya rin sabjagahan in hadath atau kan afwan in sutsihun niya in baran niya rin hanajasa najasa amuna in mga lumni nakatanyo na in najis ginisan sin najis o najasa mukhaffafa o najasa mutawassita o najasa mughallaba o najis amun worse najis amun najis sin kalbol khinzir najis amin magaan gaan najis sin ihi sin bata-bata usog amin wala pa naka kaunbang bukon hat amuray na inom niya gatas si ina iban na sin kaybanan najasa amin nasabutan na subay niya yadto amuin jagahan na ang saupama imbadju niya nahipo sin najis dugo tawa kaihian atau akan nagdara siya najis dara siya najis o nang kaywanan manusia long tabihan sumambahayang sa nagbukutang long tabihan kas sa alak kawaran niya na in alak najis karna in siya makahilo na yan tuwang sa upama siya si mambahayang misan pa along kas sa di tayo mo ni sambahayang niya mayta bilangin siya si mambahayang nagdara najis na yung tao hukuman sin tao nagsambahayang nagdara siya najis diyan to diyan to tayo na malaingkan ha mga sila amuin aun ujjur aun sabab naam di nila katangkisan in hinangyan sin mga long tana sakit in lalabayan sin tawya yung lalabayan sin ihi di lumabay rin halalabayan butangan siya jabi mga taon luluunan yung dadyara niya sumambayang yung dadyara niya kay na inyad to exempted na siya para kala ini karena inyad to halong siya musibah halong siya uto na kuas din had to di makajari muna baramuin badju niya jagahan niya Allah Ta'ala nagbayta halom sin Quran wa thiyabaka fatahhir ibanin badju mulong sin Allah Ta'ala ya Muhammad tahhir sutsi labi luba na bang kita amuin umanot po Allah Subhanahu wa Ta'ala na in pagtimod sin najis kalakihan tuon suwaita matimudin najis misanin amuin parakala sibi amun long ka pag-ihi amuin anak-anak ihi yan suwaytod siya jagahan na aun yan pagtakon anak-anak ihi puas sinamuin imano siya mangihi siya aun yan magana pag umus niya yan aun pa yang gumawa anak ihi iniyan suwaytod siya matim manjari mag-us-us
naam, magtuya mo in long tabian timindog at tawakan uno-uno na, di niya timur. Karena imparaya, halom simpakubulan. Kaya ba ita, hadith, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, waktu siya lima bay, iwan sin hambuk sahaba, wala na lupa Ibnu Abbas, kalabay sila hakubul. In hadith sahih al-Bukhari wa Muslim. Yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, o kalabayan nila kubul, dua kubul. Yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, ya Ibn Abbas, innahuma la yu'adzaban. Intao amo indua halom sing kumulin la yu'adzaban, sisiksa sila biha. Kaya kita sin Allah Ta'ala, biyukisan sin Allah Ta'ala, in ghaib pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya kita kan. Nah, innahuma la yu'adzaban. Induay nilang sin Rasulullah, sisiksa sila biha. Nah, wama yu'adzabani fi kabir. Arapun indusan nila nilang sin Rasul, mukunda siya mahunit tangkisan. Maluhay ra siya tangkisan, simple to siya, sa di nila tinggalan, ihinang nila mas. Amunay din na hinang sahab, kaya siksa kanila biha ulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arapunin hambukin nilang sin Rasul, tuyudlo niya na ini, indusan niya hangkan siya sisiksa bihaun, amma ahaduhuma, fakana la yastanzihu min al-bawl. Kaya ba ng riwaya? La yastabri'u min al-bawl. Inhambukin nilang ninahin ng sabab, may ta siya siksa bihaun, sabab long sin Rasul bang siya tabiya iyaun mag-ihi, la yastabri, di niya pagtimurun, timurunin, amin anak ihi na, pasaran niya sadya sambil kalummi anin, amuin baran niya ibansin, badyo niya, na, Arapun siya binhambukin nilang sin Rasul, fakana yamshi, aw yas'a bin namima. Inhambukin ni sablong sin Rasul, indusa na hinang niya, ang kan siya siksa bihaun, sababin kaunan niya magpalatun bisara, dahing hambuk bay, asupaya magkaloy mano siya. Magpalatun sin bisara, dahing hambuk babay, asupaya magkaloy. Gasin hinang sin kaywanan bihaun, naam, sin aunan kayo man mano siya lang taduay na asawa, ha? Nagsusulot-sulot ka ino, maunin ang bukba ba imanuisuwi sa na imian pa lang niya malasa ko kayo mulong na unibayta ko secret sa along na nilasa ko kayo along sin babae na unulong kita ko lang nimba na mo nagaangkas yaman sinbiyay main kan natatay manad to sinamuin long tapu. Sa amon naman siya manuisuwi, mangita naman niya, kawayan niya makasuisuwi na. Inyad to hambuk na yung hamalamin. Inyad to makadyan. Muna mo na yung parakala, hinang sinusugyad ko bang saupa, manakad niya rin surut, parakala, hiyaral ka niya sinakamiss. Di makadyarin ba ba, imanudsud mo, mamayta. Bang saupa, makakitaan mo, parakala normal. Hindi na, jari ka niya sinakamiss lang. Dali man dyarin ba ba, imadtoy sa sukat na babae, bagay niya, baitaan niya, kita kulong nimba na munaga. Naunin jumato. Na, pabuy simba na yan, tumagkalo na, magkatan, narakala, mahulog pa parakala, di ka ba yan sinakamiss. May mga amon sipat biha ini, so ito ayaran sing kabayhan. Nabilwa na mo in mga bangsa Fatima, aun yan, dahil kanila masuba mga parakala biha ini. Na, diyad to kabayaan sin agam Islam, inyad to mabilang siya nanima. Na, siya, mabilang siya nanima, so ay bang wayroon na hikakabtang niya marayaw mo na bumasadya siya. Na, amuyad to inbayta ka to si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang may tasiksa inhambok manu siya along sin pakumunan para sa babansin di siya magpanimod sin najis. Amoy najis ihiyaw. Damit yan, jagahan niya raysab, sutsihun niya, kuwasin badyo iban simbaran niya, sutsihun niya raysabin, tampat amuin sambahayangan niya. Insujuran niya, bang sa upama sudjar, amuton niya, bukon mga bahukuan na puting na yung mga sudjaran niya, ihian na sin puting pagsujud niya. Sunguton mga inamuin, magsusujud mo, karna bahu, ihi puting. Ayan, tudyahan niya, marayaw. Yan, tumakadyan. Atawakan, bang sa upama lupa, atawakan, uno-uno na, kalakihan niya to, suway siya amuin, masuds. Ati na sudsihun niya yung baran niya, sihun niya yung badyo, sudsihun niya in
tempat amuin sambahayangan pagsambahayangan. Nah, amu yadtuin kanagnaan syurut muna jagahan taniyo taharatul a'dha sutsihuntain amuin ginhawa baranta min al hadath sibu'da asghar iwan sin akbar iwan sin najas sibu'da najasa mukhaffafa أو نجاسة متوسطة أو كالنجاسة مغلظة. نعم، متى panagnaan شرط. نعم. انهكار شرط sin pagsambahayan وستر العورة. نعم. وستر العورة. وستر العورة بلباس طاهر. إن هاتس ستر العورة إن هاتس ستر تبنا إن عورت تبنا إن عورت سنبج سدسي بلباس طاهر أي بمعنى إن تأمك سسنبهيا سبينيا تياتبنا إن عورتنيا فاقسنبهيا bangsa upama himuha in aurat niya, aurat sin usog, tawakan aurat sin babae. Alam sin pagsambahayang, di tayo mauning sambahayang. Di matay main sambahayang. Na, ang bukid tureng ha mga syurut. Qala Allah Ta'ala, farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam sin Quran, suratu Al-A'raf, قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. ننسل الله تعالى يا كم mga bariman pakay kamu sin sarayaw na pamakay kapag sambahayang labi luwa na in tabunan nyo subayin awra. خذوا زينتكم kaan nyo in pamakay kamu marayaw عند كل مسجد. لو سن إمام ابن عباس إن مقصود ديني الثياب في الصلاة أي إن مقصود ديني لو سن إمام ابن عباس فبتهنا كاتو إن عورت ألوم سين فاقسمبهايا. نعم ألوم سين فاقسمبهايا. دمكن الرسول صلى الله عليه وسلم نكبيت حديث رواية سن إمام الترمذي ورين كان عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. Di tayo maulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambahayang simbabai simangputna illa bikhimar malainkan subay tiyatabunan niya in unya. Malainkan tiyatabunan niya in unya. Tayyibin pa nga sumurin. Unin aurat atau kanhaw unin hudud. Uno naman in aurat sin usog. Urat sin babae na pagsambahayan. In aurat sin usog na pagsambahayan mabayna surra warruk. Dahin ha pusod sambil maripa pa tuhod aurat. Bima'na bang siya nagsasambahayang o bang siya mabaya sumambahayang suway siya amuin jajagahan niya tuod siguro tuod siya sin katatabunanin amuin party dahil ha pusod harap mali na amu yanin aurat sa amukunin sabi ma'na niya bang nasabot ha kitab fiqh in aurat sin usog dahil dira harap mali bima'na free na siya maghinang ununong kawayaan niya, sumambahayang tapisan niya sadya. Butang sadya tapis sumambahayang na okay na yung bihad. Tula. Ipagyaman sin fiqhi, enroll sin fiqhi, magbayta sadya sin amuin, sa baba na amuin subay tabunan. Sa bukunin maana na dihaak kauhimin ang bihad. Ang kaiwanan tao impamaham na ruhay. Sokat na may mga makapangadji, inaurat na sinusog na hindi harap bari pa tuhod. Sumambayang na mga nag-i-sleeveless. May kanaon badyo niya. Inyad tuloy kabayaan sin siya. Na, ipagyanon sa Jasin Fiqhi,
apabila kau makaabot, apabila makabutang kau hawaktu, wayroon nakawakan mo, amura kumani na mo nipagtabon sin ini, hinanga. Amo sadya ning tabon. Na, sabo kuning maksud sin fiqhi yanon niya ko pagsambayang kau okay na misang ko nag-sleeveless. Bukumbihan. Pag yan naman sami Allahu liman hamida, kublaan ko kung may mga bulbul ilok dahil nung kataan mga kubla na pagsambayan. Mataod yan pagkakitaan dahil si masjid. Ang pakaw iyanon, inaurat na lang niya pa, tuwan dahil nga pusod na, inaurat, bang wayroon nakawakan mo rin nga pusod maripa, tuhod. Mukunin maana hipahinang kayo mimbihan. Sinaawon, okay na bang wayroon? Sabang okay na bang sopa mo wayroon? Sabang awon. Ang kanda, maghindo fiqhi, so siya mapanday. So niya pa ita. Biya sinamuin long ta, pagsambahayang amuin, maglingi-lingi bihan. Maglingi-lingi makruh. Sa apabila hat mata sadya, long singkaywanan, apabila aun hajat, okay na. Nah, aun kaywanan makangadji makawas sa biya to ataw kan maghihindo. Hindo nila isa po, kira long maglingi-lingi ko bihan. Yung pagyanon sinsara, makadyan ito maglingi-lingi bihan bang aun hajat kalakihan. Sa abang wayroon hajat, di kalakihan, di makadyan maglingi-lingi. Amoy magbihan, meron kaya magsambahayang at turunin katan maglalaway at turun bihan. Turi makadyan bihan. Inyan turi makadyan. Nabiloan naman kita maghindo, suway ka sila hindoan sinsarayaw-rayaw, amuin dahan. Ang biyan din Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduan mo kung magsambahayaw, pagdamis ka, ayaw maglingi-lingi, concentrate ka. Sa in case, sa upama, aw mag-happen, bata-bata sung mahulog, makadyarin uling yun, dahil hindi lang sinfaqhi makadyan. Ito ko mag-use sinfaq. Bukon mo salon haway roon, sababin doon mo bata, misang ko maglingi-lingi, okay na. Bukon bihatuin, kamaksuran ka ito, sinfaq. Jayid, atin niya rin di, dahil surap, pusod, harap maripa, tuhod. Suway siya yan, katatamunan ka. Dahil di suway madya kayong kaiwanan, kausuhan. Saan na yung kababayhan? Aun pagkakitaan ta, kausuhan namin masub, magbadyo. Di pamanglag, sinamuin, mahaba-haba, badyo, masub, sinamuin, haupo-haupo. Makadlong niya, puso. Dahil hindi na kayo yung badyo, mabuti sa bang nagtitindog, mabuti sa maripamuin, pagbuhutangan simbeltin. Ang kau mo pa mga sambagura, yung nakita ko makaajay. Aon na yung magsasambahaya, bang sumujud, intao magtaklo kunin mata. Bang siyahawnahan mo, di mo kakausan o kamunin mata. Karena bang siya sumujud gumawa in igot madto gumawa katayin hang tunga simbuli niya. Ay hindi na kay. Na inhina mong singkay wala naman religious basa. Na sumujud bibihan ng buklima. Ang buk dali may maragpakpakwan. Ano kung nagpusma na yung bihan? Muna may ita ko magbadyo bihan. Singkay ngatan mo. Na pagsambahay ang gumawa yung mga igot mo, gumawa yung mga tiyan mo. Sacrifice yung sambayang muwang man kung makaangad na pagyanon uso biha. Ngayon tuloy makadya. Bangyan to kimuha, batalin sambay. Batalin sambay. Paulan wa. Diyan to makadya ng biha. Damit yan, lawsin mga ulama, in ru'ya ta'awratuhu min a'la thawbih, darra bih. Damit kanin aurat pagsambahay ang bang siya kita dahil hataas batalin sambahay bang kita in aurat niya rin hababa di da mabata unin natin long taon niyang kaiwanan magsambahay ang gamis-gamis sa okay? Pag-using kaiwanan gamis v-neck may bihan. Aung kayo manan niya magsambayang, nabiluwa na bang mga bay, nag-uus-us na, wayroon, at biya mga, wayroon biya mga lapis halaw, at biya mga underwear. Na, bang sumambahayang, Allahu Akbar. Bang yan turumuko na, Allahu Akbar. Injuman to hagamis niya mauno, matak.
Pagtaktakbihan, pagsid niya kakitaan niya, ring hanaghal niya pambil pa, sige na. Ba, tali sambahayan. So, kita careful na mga biyan. Bangkita na yung hatas. Ang kanday mga kausukan, anakan niyo, ay manggod mag-advise ka. Bang sa upama biyan, tusuwain pa dyan, maniyang katun niya, hindi ka kita. Na, narang sa upama, dakuan, kita na maglingi nga, mayroon na kayo. Ba, tali sambahayan. Bangkita na yung hatas. Sa bangkita na yung habanga, okay. Bed di indah gusto. Lauta, dua pangkatin masjid. Si mambahay ang inusog yaw na second floor. Ang parami sinyusan. Magubusaw na electric fan, maghipaglapi din gabis. Na, aw nakalaway rin ha baba. Paglingi sin nakalaway pa, paglingi pa taas biyan, kita inawat. Kita sa dayng hawno, dayng haba. Magmula ba? Dad to, magmula, karena kita dayng haba, bukod kita dayng ha, taas. Amay yung pag-ianong sin mga ko. Damik yan, hapagtawon sinawak, jagahan tayong mga buslot. Na, yung buslot, amo yung mga magbadyo, amo yung unuwa. Polo, yan. Kaunok, tuwang amo yung liming, kung na mo, kaming kuambihan. Nakitaan siya na yung hakwan, na yan, tumaka, mudarat siya na mo yun, pagtawon tasin, awak. So, ito, dyan. Na, ang pagsabutong sin mga ulama, amuin mga hal, bang pa mahakasigpitan. Long ka, halong sin jil. Ang nakaasuka, makas sila na jil, ang bukula, ang wala piyang lupa na Malaysia. Doon man sila, may awot na yung wakto. Amurain iusal-usal nila, wayroon badyo nila, amurin piha-usal ka nila, underwear. Iwan face towel nila. Mayroon din wak. Nabiyag din na lang na ba? Ano yung pagsambahay? Mandiyan na ba kita magsambahay ang naked? Tatawagin. Muna lang sin syara alayin din. Apabila, aun pahipanahon mo, misan siya tiyo di na kainihan na mo yung tamunan niya kataan, wajib na siya usalun. Lang. Nakadto ko pahambok hula, wayroon naked rin tao yan. Nakaput siya paper. Ang buhok na siwi, di pamisan makainiha, maran niya, aurat niya. Dahil doon yung paper yaon, di naman jari hibukit. Suway niya, panabon pa. Uno-uno yung kabakan niya, makajari hipanabon, suway niya hipanab. Suway niya tud, hipanab. Na, dahil di, lausin mga ulama, apabila yung tao yaon, wayroon na hikapanabon niya, at tawakan tiyo na tuon. Mga pestawil din di aran. Na, uno yung tabunan niya, bang saupama na ikan. Uno yung tabunan niya, aurat hawrahan at tawakan aurat atay pun. Masal duwain aurat hawnahan, iban aurat hawlihan. Uning tabunan. Ang pawayroon ikapanabon niya bang bukon, hambuk na turing katabunan. Bang tabunan yung hambuk kili. Bed din. Alam sa mga ulama, depende hal. Apabila sa isa niya nagsasambahay, ang tajil sa isa niya, tabunan niya na aurat hawlahan. Inhawlihan niya ito. Sada mahangin-hangin na na. Sabang sa upama, dua sila nagjajamaa. Tawagan, aun ma'mum niya hatay ko. Tabunan niya inhawlihan, ba't di siya makapit na? Na, tabunan niya awlihan. Na, pasaran niya. Halong sinjil sila kata. Na ako niya, maghapin biya. Kita makuha. Sa in case lang sin mga ulama, sa isa niya. Ang paimbadyo niya kata, najis. Halong sinjil. Malumi in tampat. Iwan niya yung badyo niya. Sumambayang masadya siya ni bangway road na to. Maput. Sabing siya ito siya, state of amo yung barura pagta. Uy, mahinang. Mambayang ko naked. Bangbuhin ilaw po niya rakubanin ilaw. Online doon na naman subuka ako, subhanallah, maka-ajayib.
Biad din long niya pa, tuwarma ko si mambahayang. Piyong ko na long niya katanin ilaw. Way badyo ko lang na piyong ko. Ingat ko, di upang mamparan mo kayo. Na, alam bilik ba ako lang, rin makadyan niya. In satrul awra ka lang yan. Amet in awrat sin usog. In awrat sin babai, kullu ma adal wajha wal kaffay. Katan sin baran sin babai awra, malainkan kaffain, waj wal kaffain. Bayho, ibanda, iban sin lima. Buhok suway tahunan, siki suway tuod katahunan katan. Na, suway ito, katahunan katan, iban suway wayroon gumuwa, bangsa buwamuin nagsasambahayan. Na, bangsa upama, law tanalais, yung palda, tawakan anak, yan, mga anak dumakan, laisumbihan, na, suway mo sadya sa uto. Sautan mo sadya hibalik mo. Bang kaya sautan daw ay ronda sa niya. Sa mga muntiyasaran mo rin, doon na rin tumaba talain, amuin sambahayang ta, karna kaya bubukisan na inaawra. Surut, sinikaswak si sambahayang, in pagtabon si naawra. Na, inhikatun niya lang sin الشيخ balikan ko na, وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، انهكتونية، والوقوف على مكان طاهر. والوقوف على مكان طاهر. نعم. ونين معنى سن الوقوف؟ نعم. إن هات سن الوقوف من وقف، بينها وقف يقف. نعم. hati sin waqafa timindum. In wuquf masdar sin waqafa bima'na suway intindugan niya hatampat sutsi. In pagtindog niya, intindugan niya hatampat sutsi, nakatan yun na yan tukaina amuin hasyurut hikarwa, nakatan yun na explain tan yun na in tampat suway raysab sutsi, intindugan niya iban sin sujuran niya. Nah, in hikaupat wal ilmu bidukhuli al waqt. Wal ilmu bidukhuli al waqt. In hatisin hikaupatin al ilm suway mutud kay ngatan. Aun panghati mo, aun ilmu mo sinsimud na in waqt. Bidukhuli al waqt. Suway aun pangingat mo, bima'na ri makajari magpachamba sadyasin, pagkirasin pagsunsin mo. Amen, kolong mari, sumud na sad, Allahu Akbar, makajari. So ay mutod kay nga tanin, pagsudsin, simud na yun. Na, karena yung sambahayan, kapalikan ko aun, tiyak-tiyak, sambahayan aun, waktu dihil ka niya sin syarak, dihil ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala rito makajari magpipi sa jasin wak. Suway tayad to kay nga. Biyad din yung pag-ingat kasin simud na mo. Muna-muna ang pagtakon al-ilmul yaqini. Aun yan, siguro to din mano siya kaingatan niya. Sin simud na mo. Kasi biyad din, mang saupama, yasin long tamano siya, inbay na hiradakat, nakitaan niya yung pagtukong si mata suka, yung pagbuwa sin suka, na dahil doon kaingatan niya to, yakin, 100%. Bang siya mawaya na suwambahayang magrib, jagahan niya sa dyan suka. Bang malawa na yung suka, misan way rum pa nagbabang, sumambahayang na siya magto. Sabab sin, kikita sin, mata niya. Na, imbihad to pagtakon al-ilmu al-yaqini. Sabang sa upama, biya sindika, way roon, long tabihan, yari kita rin di halong sindaira, di daga kita. Na, unin hinangon ta. In hinangon ta, mangandul na kita ha, mangandul kita, habyutang sin mga ulama amoy mga waktu. O yan mga, biya sinamoy mga schedule per dihil ka to, sin mga darul ifta yan, na, in iyan laway yan din ha, pariksa marayaw. Inhinangon sin darul ifta, madto sila pa mga pag-asa yan. Asumon nila yung pag-asa, lisag pilain, pagbuwa sin mataso.
Lisag pila kinid siya rin nga itungan ko linid. Lisag pila amoy nasabutan yung katan, dihilan nisab sila sin pag-asa. Na, ihina mo sin mga ulama ka, una muna ito i-distribute nila pa mga kamasjid-masjid. Na, so ay kita makadid. Karon na aun yan, kato, bangsatan mo, di kato. Aun, pagtakon, misconception, para kala pagkita sin wak. Aun yan happy kilan sin kamaasan, mga kayo ng kamatawran muslimin, en kanila yung panghati nila sin waktu juhul sa ang putagdwa. In waktu asar kanila sagtub. Meaning, bang mahut na yung 12, suway na tudbangan, juhur na long. Bang mahut na 3 o'clock, suway na bangan na asar. Bihat yung pamaham nila. Basta 3 o'clock, asar. Basta 12, amuin juhur na. Ang kandali sila mga pagpinda-pindahan in unaway ni. In waktu nila, in times, in schedule sila mo pa. Hindi ito wala siya kimudda. Karon na in suka maglid. Maglikid-likid in suka. Aun waktu yung suka, tani, wadya kayo yung misan hindi ka to. Aun waktu yung basag sin suka na hindi. Pag after mga 1 week na hindi, after mga pilang ulan na hindi na, aun waktu rito na tulaki. Maglikid-likid in suka. Na, depende ha, likiran sin suka, mapinday sa binwak. Bang sa upama, timpo mahagot, makaabante tito. Timpo mapasok, amoy malate-late yun. Ang kanda, unok to may ng 12:10, unok to 12:15, unok to 12:20, depende ha, amuin likiran sin suka. Ang kanda in Allah subhanahu wa ta'ala, amin dungdangan yung Quran, unok to magsabot siya lang sa Quran, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Tuhan sin hambuk sadlupan, iban Tuhan sin hambuk subang. Kaibanan sura Rabbul Mashriqain, Tuhan sin dua sadlupan, iban sin Tuhan sin dua subang. Kaibanan ayat, Rabbul Masyariqi wal Maghrib, Tuhan sin mataud sadlupan, iban Tuhan sin mataud subang. Pwedeng pangasupil ang sadlupan, iban sin piling subangan. In jawab kanya mataud. Depende ha, amuin, likiran sin suka. Bang siya ha winter, in sadlupan niya duwa. Bang siya ha summer, duwa yung sabihin, amuin sadlupan niya. Depende ha, waktu. Ang kanda suway kita magad, habiutang sin mga ulama, di makajarin imiyan, fixon mo na to, lisag tula, injong inasa. Lisag upat, lisag ang putagdo, sa putagdo. Okay ramang sa upama, kimuddanin kayo mo. Namang sa upama, in wakto na yun ang 12:10. Ang pasimambayang ko, 12:10. Mabilang kayo sambayang ta? Di mabilang. Karena nakasambayang kita, wak basiin, wala pa sinusun. Ang kanda suway tatun, amuin jabah. Bang sa upama, way roon na bihad. Ulang sin mga ulama, ang pagtako ng ijtihad. Lang tanakan to kita patampat, halawd, at tawakan pa mga rimba na lawa, kita way roon na. Way katakan mo, way roon waktu, way schedule, way lilus, magulo na kita. Lang sin mga ulama, dahil hindi kita makajari magtukod-tukod, suway na kita mag-ijtihad. Usalun ka pa pag-ijtihad. Hati sin pag-ijtihad ini, suway mo talion marayo. Yung mga kapaamuin, kihatihan. Kasi na mo yung mga suka, yung kaya hindutan. Na, aw niya na mga kamaasan, ilmo nila bang sila mga laud. Aw niya pagkitaon nila ulan. Pagkitaon nila mo in sahaya sin hula. Iwan sila mo in laong tabihan. Bitul. Aw niya sila magkita sin mga kibla. Aw niyang pangilahan. In mahal ka asway kita mag-ijtihad. Na, aw lang ta mga kumpas mo diaram. Kaya ngatan mo engineer ka, so yung mga mo insukor. Yung makadyan lang mo asari na mo, asal na wayron na kwanta nyo katanaw, harap pakain na, so di makadyan. So wayra kita mag-ijtihad, bang uno-uno amo in cute dan sinijtihad mo, ito yung akaw. Bang lang sinijtihad mo, harap marilong mo in, kiblan harap ko. Namang sa upama ka mo, duwa yung taod nyo, duwa ka mo. Nag-ijtihad ka mo karuwa. Inhambuk yung ijtihad ni harap man. Inambok ni ijtihad ni harap mali. Ibig-dabid din pag-ijtihad mo, din na yung pagsambahayang mo. Lang sin mga ulama, dahil hindi in dua sila, tuli sila makajari mag-akad magsambahayang. Di sila manjari magjamaa ka. So ay tiap-tiap hambuk din kanila, sumambahayang sa isa niya. Karena in-ijtihad sinambuk ang harap mali, in-ijtihad sinambuk harap mali.
Di sila makajari mag-akad. Karena bang sila nag-akad, miya ka din hambuk yun si mambayang harap mad, tumayin ka din halong sin pangatayan nin qibla yan hindi, di tayo mo ni sambayan. Di tayo maunin sambayan. So hindi lang sin mga ulama, kanya-kanya na sila sumambahan. Bang sa upa, mari da kita maingat, kimita sin waktu. Di da kita maingat mag-ijtihad. Wayron da katas, long sin mga ulama, inlas na tuod taklid. Inhati sin taklid, amuin maningod-singod na sadya kita. Long ta buta, ataw kan di makaingat mag-ijtihad, makad na sadya siya amuin mapanday, makad na sadya siya long sin amuin maingat mag-ijtihad, long na rin di, waktin amuin harap maring qibla, ataw kan long tin waktu simud na, makad na sadya siya, karena wayroon pang hatin. Amo natin guys. In taklid. Na, kabalikan ko, mula aun ilm yaqini, kikita sindua mata mo, ikaruan niya, amuin, magad kita amuin, biyutang sin mga ulama, ikatu niya, mag-ijtihad, ikaupat niya, bang di kita maingat mag-ijtihad, magtaklid na sadya kita. Magad na sadya kita ha, makaingat. Na, amo yatuin, imahal ka, di kita makajari, magtukod-tukod na sadya. Na, suway ratut, usanunta, hati huntain waktu lang siya, si amuin, simud. Inadto? إذن والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت إنهي كلمة واستقبال القبلة القبلة دمكيا دينها mga شروط hika صح sinsambaha yangta in suway kita humarap pa qibla istiqbal. Suway kita humarap pa qibla. Nah. Daghalta suway pud si harap pa qibla. Ang saupama on si mambayang manusia in daghal niya nakakid atau kan nakatatay kud ding qibla in yadto di makajari karena lawsin Allah subhanahu wa ta'ala قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام dia kita sin Allah Ta'ala papatujjuhun bang kita sumambahayang maddupa qibla demikian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita idza qumta ila as-salah فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة bang kau sumambahayang lawsin Rasul para yawin pag-ail mo thumma istaqbil al-qibla ang pakaw humarap pa qibla na ang bukid tulayin ha mga syurut hika amuin hika sahsin sambahayan nasabot sin muallif rahimahullahu ta'ala law niya wa yajuzu tarkul qiblati fi halatayn makajari in tininggal sin qibla bima'na makajari kita sumambahayang misandi na makaharap pa qibla harwahal tay maunsi siya misan kita rin na makaharap pa qibla makajari sumambahayang harwahalin harwa situation na muna fi shiddatil khawf hawaktu nakalanduin buka fi shiddati al-khawf bima'na pagbunuan sa abu amuin naglalamu kay amuin nagbubuno sa abu simud na yung waktu na hindi makajari in muslim sumambahayang misan sali na umarap pakit na di marasya sinapang na atawakan puddang sumambayang nasadya siya. Magbasa nasadya siya. Bismillahirrahmanirrahim. Mayon nasadya siya magbisara pa sin uno bang uno. Magdua nasadya siya. Masa nasadya siya sinamuin bamasan siya sambahay. Misan siya muin magruko. In pagruko sujud niya kirahon niya nasadya. Kakakbihan. Na. In pagbuno di ko makaharap pa qibla sadya. Mga mo siya bunakbubo. Na. Dahil di jari misan ko bukon na amuin nakaharap pa qibla sambahayang nakaw misan amuin katinggalan mo na yung qibla
tay maunda sin siya. Tay maunda sin siya. Nah, hikaruan niya wa fi nafilah fi safar. Bangkaw sabo hatulakan. Ang pamawaya kau sumambahayang nafila. Hati sin nafila sunnah. Maka jari kau sumambahayang sunnat. Misang kau di na humarap pa qiblah. Bangkaw hataas sasakatan. Tulakan kau. Long tabihan. Sumambayang kau salatul duha. Taas kau kura. Aun dahil maka jari kau sumambayang nila. Misan siya. Bukun na harap pa. Qiblah. Jari. Ito mga taas bas kau. Maka jari kau sumambayang sunnah. Sa sunnah. Bang fard. Suwayra kau. Amuin humarap kau tulpa qiblah. Yung pagyanon dahil di nafila. Unat sin nafila. Sunnah. Sambahayang sunnah. Fis safar hatulakan kau. Ala rahila hataas kau sasakatan. In rahila hataas sasakatan. Ala rahila. Maka jari kau sumambahayang dahil di hali ni misan di na kau makaanod pa qibla. Jari sin amuin sin siya. Na karna aun udjur iwan masig hali ni paimano siya masub magsambahayang sunnah. Na bang siya sumambahayang fard umunuway. Numaog siya sumambahayang siya. Na sabang sa upama gumawa nin waktu ri mutud kata naman naam maka jari misan amuin long tabihan biasin mga taas plane niya. Taas plane niya nari mo na kaingatan mangharap pa kayo ng qibla. Na hinahon mo sumambayang na sadya kawang sa upama aun tampat biasin mga plane dak wala mga jumbo jet yan. Aun yan lugal nila makadjari ko sumambay. Subo mo bang harap pa kayo ng qibla? Ang kawawitan na sin qibla bihain sumambayang nakurin doon. Buusad to, baya-baya na misang ko pakain na kaon sin dahon simple. Sabang sa upama yung plain siwi-siwi. Biasin mga dira ka to mga sebong pakin. Insyaallah ta'ala sambahayang nakurin doon misang ko bukon na harap pa qibla. Lamik yan mga lansa kaw siwi-siwi. Sabang sa upama ko makatindog pa na akong bang harap pa kayo ng qibla. Na Mang siya sa upama harap pa mga basilan, qibla lang harap man, indog na sadya ko sambahayang was yan sa Allah Ta'ala di na makamudaan. Na sa abang sunnara, misan pa amuin bukon na harap pa qibla, diyan nila sinsyara insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na so hindi insyaallah ta'ala tumutubin mangadji ang tanyo, maadlaw nitong sin syurut, sin sambahayang qabla ad-dukhuli fiha. Insyaallah subhanahu wa ta'ala continue na tuman konsum di na kita niyo maray arkan na kita niyo arkanus salah na amun karukun-rukunan na sinambahayang insyaallah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.